bokuphakama. Amakhosana lo uthamsanqa wathi umkhulu wakhe usigangatheka amakoti kuyabuza wakithi emzini wasemangadini ongunobhala wolusha lalapha emkhumbane. Ayibongwe inkosi. Amen. Bangcwele sisendabeni enkulu ke yesabatha. Sifikelwe inkonzo enkulu kangaka yokuba sizoshaya uthando. Sivakashelwe abafowethu abaqhamuka kwindawo ngeindawo. Ayibongwe inkosi. Ngizothi nje lapha ya kancane esihlabelelweni sekhulu amashumi amane nokuthathu 143 yoba ivesi lokugcina. Usani makawe awahlabane bangcwele sisendabeni enkulu njoba sizelwa uNkulunkulu sihlangene lapha siyintsha sikuleyo ndaba bangcwele yokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna ukuthi size phambi kwakhe silethe izipho ngoba uNkulunkulu awuyi phambi kwakhe ngezandla abantwana bokuyikhonza inkosi. Njoba siyintsha lapha sizoyicelela bangcwele ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ngoba kukhona indaba enkulu luthi unyazi wezulu izulu lomsamo linzima kakhulu kodwa masize lapha sizoncenga ngoba bangcwele muhle umntwana owaziyo ukuthi ngo9 ekseni athi vuka nathi sokhanyiso athi ngo6 lala nathi namhlanje na athi ngo12 inkosi baba sizwe muhle kakhulu lo muntu athi ngo4 abanye baye bathi ke ngivuse inkosi kade ngilela abanye bathi futhi kuthiwa vuka nathi sokhanyiso ugcina ungasazi ukuthi fanele uthini ngoba bangcwele uma sinikela sisuke sincenga ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ithenye insizwa ibona abantu bedla indle ibona laba abanye emzini yasemakubo makuhlatshiwe mase bephume beyoyikhulula mase abanye bebuye bezodla yona lendle. Isiyabuza ukuthi ngabe wenze njani selithizwi hayi labantu abazodla lapha ilaba ingane zabo engabenzela ilutho engenza imisebenzi engenza ilutho
kodwa njengoba thina size lapha sizokhipha uthando lethu senzela ukuthi uNkulunkulu ngoba siyahluleka ukuba sihlabele inkomo okhokho bethu sibabuyise sibenzele lokho nalokho senzela ukuthi kodwa uma sizonikela lapha uNkulunkulu ekwazi ukuthi ethathele imali lemnikelo ayobathengela izinkwa. Ilokho bangcwele ngoba wathi uNkulunkulu izulu ngiyokufanekisela ngokusemhlabeni ngifanekise izulu ayibongwe inkosi. Ilokho ke bafowethu cha hayi ngoba ngishumayela ngime esihlalweni sika sihlalo namhlanje na wakulezoni yalapha eThekwini ngizokwamukela abafowethu abasifikele abazile lapha abazosilekelela ukuba sikwazi ukuthi uNkulunkulu ma selikhala icilongo umyeni eseqhamuka sikwazi ukuthi nathi siyintsha yaseThekwini sivelele ngoba nathi siyaphuma sihambe bayangazi abanye abafethu ngicathi bayibangibone ngigijima nami kuma visit ngisuke ngiyomema ngenzela ukuthi lolu meme ngisuke ngiyolwenza namhlanje naluzwakela ibonga inkosi. Ilokho ke bafethu engithi ngikuphakamele ukuthi cha kuseThekwini lapha siyanamukela inkonzo nje izoba kubafethu ikhululekile ngiyanxolisa bengithi umbhobho mhlawumbe uzoqala kubaba kube uyena ongethula osethulayo ukuthi njengomuntu owunobhala noma ikomiti lezoni yaseThekwini lizonamukela bese umsebenzi uqhubeke uhambe kahle ayibonga inkosi. Sengathi ke singawuphatha kahle ke lo msebenzi sikhumbule ukuthi lo msebenzi ulukhuni bafowethu lothunyazi libize enye insizwe eyayumfundisi izolo luthi mfundisi uma ngiphuma lapha endlini ngiphuma nezinto ezintathu isiqalekiso impuphiso isibusiso. Bafowethu kungakuhle ukuthi sisabe kakhulu ukuba sithi mase sibuyele emakhaya sibuyele nalezi izinto ezimbili isiqalekiso impuphiso fanele siyisabe lezi zinto singathathi nokukodwa kodwa sithathe isibusiso ayibonga inkosi ngoba unyazi njengoba luselinda ntonga maliphuma umoya walokukhafula umhlaba wonke amathempeli ayibonga inkosi. Ileyo nto bafowethu kufanele siyiqaphele futhi bantwana abasha sizwane nokunikela Amakhosazana yekani ukubamba leli lokuthi ishumi losheleni kuMakhosazana yebo phela uma imenyezwa umvangeli lapha eparadise nikelani yona lesuku imenyezwa yasezulwini kodwa awungathi udokotela uzonikela lapha u10 rand ubunayo imali nikela Nkosazana ngoba uNkulunkulu uzokukhumbula ngakho lokho kunikela ayibonga inkosi. Hayi uNkulunkulu akavume ngehlikele ezantsi angavuleka amakhabethe ngoba sizizelwa abantu mina ngishumayeli mangabe amavisit lapha eThekwini nami ngize ngikhululeke mangabe ngiphumile ayibonga inkosi. Hayi bangcwele siyabonga inkosi ibusisene kuzwini. Yobobe angizange
kulwa khulula ngayikhetha inkosi asekuphakameni yazi lezo. Amen. Oguqile inkosana yakwashuza isibongo igama layo ukholeka. Ngisethe ku South ke esazisweni Tempel kaW Emlazi. Amen. Bakhonza bahle enkosini ukumalapha uye ulahlwe. Futhi uye ubusisa ngokuguqa lapha. Ngelinye ilanga ekuphakameni kwakumhla ka-20 kwakuJuly 1966. Yafunda incwadi ngokumahlombe kunesehlo sayihlange ngisisho eyasithukuthekisa kakhulu inkosi asekuphakameni. Yabe sifunda incwadi phakathi nenkonzo yayo. Yathi incwadi abaseRoma isahluko sakhona ngesethoba ivesi lakhona ngele-13. Angizokucela ukuba ngifundelwe yona kunomuqo engizowuthatha kuphela. Ithi njengokulotshiweyo ukuthi uJakobe ngimthandile uyise ngumzondile. Yabe siqhubeka naye ithe mayiqeda lo ncwadi yabe sithi maNazaretha ngiyadabuka njoba nilapha kulomuzi osekuphakameni menazi insukhona izithando zika Shembe futhi ukhona abantu Shembe angenandaba nabo. Ithi no obathi noma ngabe wenzani lapha ekhaya ukukhumbule lokho. Hleze mhlawumbe ungagijima ngathi unesho lokuthi awuthandwa lapha ekhaya. Ngelinye ilanga emzini wasekwazini ngesikhathi esiphambili sendla mhlathi amayekisa yayivamile ukuya khona kulowo mzi. Ithi mayifika khona yayiphekiswa yangakomkeliswa njoba inkosi isamukeliswa ngezilwane. Yayithi mayifike umuzi nomuzi bisiyaba sekwazini ke engapha kwaZulu empangeni. Mhlawumbe abantu abasawazi lo muzi akusayiwa kwona. Ithi ke ngelinye ilanga mayifika indla mhlathi yayinomshumayela imthanda kakhulu. Emkhonze ngalendlela. Athi mayifikile bese bayamhlabisa ubaba omkhulu ayilungisa impahla bese ayiletha phambi kwenkosi. Kwakuthi njalo uma ilethile bese ethatha uhlangothi lwembuzi anika umshumayeli athi maya umshumayeli nami ngizomaya ngapha. Wahamba isikhathi yabe sishintsha ibhantshi wabe sekuhlala ingongumahlombe inguquguqu. Ithama ifika kulomuzi yabe sibuza ukuthi mako konje ubaba wayethi mayifika lapha mesenenzani. Wathi hayi mshumayeli befike simphekise mase ngiyilethe impahla phambi kwakhe. Bese enze njani? Bese nginika uhlangothi enze njalo ke mshumayeli. Njengokulotshiweyo ukuthi uJakobe ngimthandile uyise ngumzondile. Wabe sayilungisa lo mshumayeli wayiletha enkosini uthenga ayiletha yabe sithi inkosi kuye mshumayeli ngisize ngicela ungithathele yami ungibekele yona endlini bese uyahamba yomaye yakho uthatha uhlangothi lakho lapha. Uthema ithatha umshumayeli ephikelele endlini wabe sayikhokhela ingcwele ngikhokhele na ukuthi ngabe ngingadla kanjani ngishela uShembe. Ngingadla kanjani ngishela umzali wami ngoba mawenza umsebenzi ekhaya uye uyibeke emsamo ukuthi abantu abadala bayibone uyidle ngakusasa. Mengakwenza kanjani lokho? Mhlawumbe nami ngangoyikhokhela kanjalo. Wabe seyibeka uthenga ngathi ngakusasa ngo-10 yako-11 yabe sithi mshumayeli iphi impahla yami. Wathi baba ikhona uthi ilande. Utheme iqhamuke yafika impahla iphelele. Ha mshumayeli wenze njani ngoba ngithe thatha uhlangothi lakho njengokulotshiweyo ukuthi uJakobe ngimthandile uyise ngimzondile. Wena kephi wena kulokho? Utheme ufika awuthatha ngani uhlangothi lakho lapho? Wathi baba ngisabile mhlawumbe nami ngangosho kanjalo. Yathi mshumayeli usuwonile. Usuphikisane noShembe lapha emhlabeni. Ithi thina abaShembe ngale wenzayo siphikiswa umuntu. Ithi ngalokho osukwenzile wena usuwaliwe ezulwini. Ithi kuhamba isikhathi uhlubuke kuleli bandla. Ngoba uphikisane noShembe. Kunjani namhlanje sontwana? Usayikho yini? Hayi ngikhuluma nendaba mesengihlala phansi ngixolele bafethu. Kwakukhona ingane lapha ekhaya. Yayizala uEzra Mbonambi.
bayazi abanye indaba kaEzra Mbonambi noTambo Zambonambi angizongena kuyindaba ende lengane izalwa uEzra Mbonambi ayintombi kuleli bandla inkosazana yenza zonke izimiso zenkosazana leli bandla uthe ngolunye usuku lengane yabisikhokhela enhlizweni yayo ukuthi mayifika kubaba omkhulu ngoba kunento ayibuza ukuthi ngifuna uShembe angigane noma ngenza umakoti wakhe kubudu wakho yathi indla mhlathi umntwana into engaka ithi buwazi yini ukuthi uShembe uma ehamba emkhathini uhamba nondlunkulu wakhe uma uShembe edlula elangeni elishisayo uhamba nondlunkulu uzakumela yini wena lokho yabe sihlolo ukuphendula yathi ngiyakuzwa mntana inkosi ibusisa akuphelanga insuku engakanani yabe sidlula emhlabeni lengane yabe sibekwe emazweni akubo uthanda ukudlula insuku ezimbili ezintathu yabonakala emegqumeni ivula inkonzo lenkosazana yabe sibona abantu besizwe bakhona uthi hawu ingane kaMbonambi ivula inkonzo kodwa isekho emhlabeni kwabe sekuphuthunywa inkosi kubaba omkhulu wabikelwa baba ingane kaMbonambi yabonakala lapha entabeni yenzani ivula inkonzo yabe sibiza umkhokheli yathi umkhokheli ngisize umkhokheli wami oyingcwele hamba uyongibuzela le ngane uthi ifunani ngoba isekho emhlabeni wabe sethatha isiphika sakhe umkhokheli wathatha ingubo yakhe waphikela kule ntaba wayembatha wabe seyibamba kanjena wabe seqhamuka wathi izoqhamuka ntamba mayiqhamuka ntamba lengane izovula inkonzo ithana iqhamuka entabeni wafuka iqhamuka isemile umkhokheli yabe sibuza ithi hawu umkhokheli ufunani lapha wabe senqanqaza wathi cha ngithunywe uShembe uthi angizokubuza ukuthi ufunani lapha ithi hawu ngihambile emhlabeni ngafika ezulwini lomndeni ngaliwa ngalento engayikhuluma kuyena nasezulwini ngifike ngaliwa ngalento engiyikhulumile kathiwa ngiphinde emhlabeni nalapha efanele emhlabeni ufunani kimi ithi ke uthanga ikutshela ukuthi hamba lapha akazi na ukuthi yakuthe hamba kuthiwa yabe siphakama ususondele nomphakathi yabe siphakama siphenduka yabe ilangabe yabe sihamba uthabe buya umkhokheli ayobikela inkosi ubaba omkhulu ngokuhamba kwakho ukuthi kwembe hambe kanjani ithi umkhokheli ineshwa leyangane yacela intembi ithi lahliwe lengane ithi ayikho ngempela zisinama ngazi ithi kodwa bakhona abantu onhliziyo zabo nongqondo yabo abombathwa ulomoya walengane njengokulotshiweyo ukuthi uJakobe ngimthandile uSeku ngimzondile mengakuhle bafana bakithi noma amaNazaretha engcwele sengikhonza ukukhuluma nabafana kakhulukazi kule zinto zokuxhumana ngisho kanjani ngixole amaNazaretha mengakuhle ukuthi siwele esayidini lika Jakobe Nkosi busisa senikuzwile. Amen. Ingelo singabo abo ezilinda emasangweni sothokoza ingilo singabo
ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Ngiyabingelela isihlalo sikaMshumayeli, ngiyela umkhokheli nehamento lokho lingcwele likonyazi. Amen. Bangcwele abahle enkosini lo mntwana omphambi kwenu. Umntwana kaMkhize uvele Clement. Siyabonga ithuba esiliphiwe ezulwini. Esiliphiwe ukuthi siphakame singabantwana ukuba sikhulume ngoShembe. Aliphoqi bangcwele ukuthi lithuba silithole. Kodwa lingumusa uvela kuNkulunkulu. Amen. Uthi ngelinye ilanga uMshumayeli ugcwenza. Ngoba khona insizwa yake bakhona eTempelini. Eyayithanda kakhulu ukushumayela. Ithi mangabe imisele ukuthi ifuna ukushumayela ngasonke isikhathi eTempelini bekufike umgcojo. Ibe nenkinga enkulu ukuthi umgcojo usefikile yayisakwazi ulithola ithuba. Thoya ihlupha kakhulu indaba lenhlalisuthi lena. Yaphatheka kabuhlungu. Ukuthi njalo mangabe ngifuna ukuphakama njalo kuve kufika umgcojo. Yabe siyaqala siyabuka ukuthi no into ekhona fanele ngiyenze la fanele ngihambe leli Tempel. Ngoba ngilithola ithuba lokuthi ngishumayele. Yakho ngisho ngithi bangcwele inhlalisuthi iyonyazi. Ukuthi sime kanjena akuphoqi. Kumsebenzi kaMshumayeli. Thina akuphoqi kungumusa kuphela fanele siubonge mase utholile. Amen. Uthi uMshumayeli lensizwa lena yathi emva kwaloko yabe ingabisayi eTempelini layo. Yakala manje ukuthi makushaya insuku zamasabatha ikhombe phezulu. Angazi ukukhomba kuphi ke wena. Kodwa mina mabe ngisuka ekhaya ngiye eTempelini ngizogibela ngikhomba phansi. Mhlawumbe nikhomba phezulu angazi. Mhlawumbe uyabhakuza ushaya ulwandle angazi. Yahamba kwelinye iTempel, thema ifika khona yafika kahle impela yasikhala ngifike kahle kueli impela cha shuthi lokhu ihamba kahle impela. Uthe mangabe kusuka emva kwaloko uMshumayeli eqala uMshumayeli usofundela umthandazo usibanibani yaba nethemba ukuthi cha impela kuzoba yiko la kuzokwenzeka into engiyifisayo. Ithe uma ngabe umbhede uphakathi kwavuka ufika uMshumayeli. Yabe yanengeka. Yathi hayi mhlambe mina mhlambe soba nenhlanhla mhlambe siyithole. Kuthe makushaya imini kwavuka ufika umfundisi. Lento ayenza yaphindelela kule nkosana lena agcina ibona ukuthi no kahle into efele yenzeka kufanele ngibe la fanele ngiphume ngihambe kule Tempel futhi. Nakhona fika ficwa isimo esifanayo nakhona. Sengisho ukuthi bangcwele into enjengale ingasehleli. Amen. Ingasehleli bafana bakithi. Ukuthi sizibone sesithanda ukushumayela. Ngoba mhlawumbe sokulahlwa ngalokho. Uthi umfundisi ugcwenza. Ngesikhathi sengungumahlombe. Yake ababiza. Yathi bafana bami ozani lava. Uthi basondela. Yathi bafana bami kunento engiyithandayo engifuna yenzeke kini. Angazi bangcwele ukuthi soyithini indaba ngoba sibheke kuJuly njengamanje. Thoya singungumahlombe bafana bakithi. Kunento engifuna ukuthi yenzeke kini. Uyazibona lezi zintombi. Bathi yebo siyabona. Uthi umfundo olwesithathu. Uthi wathi lezi zintombi uma ngase nina abafana besonto ningaganwa izona. Ziphume ziye ngaphandle. Ziyoganwa ingunguluze. Icala lazo engizilibuze kuzona ngizolibuza kini. Umbuzo kwakhona njengamanje mina ngihamba kakhulu edolobha. Engihamba kakhulu edolobha mina ngihamba nangezinyawo futhi. Kunombuzo okhona shows ukuthi ya bafana besonto sikiyekeni lokho ngoba icala liyobuzwa kuthina. Angazi ngisho kanje ngoba ngisho kanje uma ngabe ngithi icala liyobuzwa kithi ingoba mina ngazi ukuthi Nkosi ayilifake ibhloko.
angazi mhlambe engisuke ngimena bemakhoneni mina bebefaka amabhluku bayisima kanjani kodwa xa kubona balapha ekhaya Amakhosazana akusinina sengizohlala phansi lo ngizokhuluma ngako okwami akusikhona abantu abaningi ngoba inkonzo akusiyona yami eyabantu bonke abakhona beTempeleni ngelinye ilanga ngiye ngaba nenhlanhla ngizosho njalo inhlanhla eyamba ngcwela kusiyona yomunye umuntu eyami kodwa kuzoba inhlanhla ukuthi wena uyayithatha noma uyithathe yini ngelinye ilanga ngiye ngasebenza lapha eMorning Side Florida kulezi ndawo zokusijabulisa lapha yana ke ku Florida njengamanje bokuyisemini kuyisabatha njengamanje imoto zinjengala kudlula ledlulayo khona ledlulayo njengamanje kuthulakale kodwa manje kwathi 6 ntambama imoto kuba ngathi isemini sigijima imoto endlela eyisimanga ziyagcwala emgaqweni kube traffic eyisimanga lapha kulwa mgwaqo lo wayana futhi lapha yana khamba noma yiphi imoto lapha yana imoto zakhona zonke sinomsindo ohlukene ezihamba lapha yana uyabona nje ukuthi cha kushindana kuyacaphunwa kuyasala umuntu okazana nje hayi asondeli khona ngeke ngaba nenhlanhla ke ngatohoza khona isikhathi nje side endaweni yokusijabulisa wawuyihotela ngasebenza khona kwathi ngelinye ilanga la sasisebenza khona ngoba ngangena ebusuku isikhathi esiningi abakade bebhukile ukuthi bafuna ukuthi benze umcimbi othile khona okade uzoba khona kwakuMarch inyanga umcimbi bawenza kwaphela ebusuku waphela ngo2 kanti imicimbi mayenziwa kusekuseni sikwazi ukuthi thina sisebenza sikwazi uma siyagoduka siye emakhaya sekuseni wasiphoqa lelo suku loliyana ngoba kwamanono futhi lawayana ayengangcolisanga nakakhulu wasiphoqa ukuthi kumele ukuthi uma ngabe sesiqedile sikwenzayo siqale masiyagoduka ngoba uma ngabe silo singaphakathi cisho ama-alarm wenza singabe kusaba khona umuntu uzoba khona emagcekeni ayikwenzeke lokho ke mina ngiyedwa waseClermont abanye abakwandengezi abanye abasenanda ke inqwala kusenje kusekuhle kusenjalo sesithi bafowethu sengicela ukuthi ngikhuphe izinto zakhona into zabelungu phumani ngaphandle bese sicheck isikhathi eyikonakele kakhulu isikhathi u3 ngeke ngikwazi ke mina ukuya lapha erank yaseThekwini ngo3 unabafuthi abahlala khona phana nje bangenza nje ngabe indaba zalutho bese mvuka lo ngithi mina no ku supervisor wangu ohlala eNanda bafowethu namhlanje ngihamba nani bese betha usuka uhamba nathi uyapha nobona lekhaya eNanda ngisinayo bafana bakithi khululekani ikhaya likhona hayi ngibele nabo sambe ekseni imoto sinandaka siphela pheli kalula namabhasi nje ahamba njalo hayi sigibele ezantsi laphana kusandile 2 somgwaqo lo2 agayi sigibele sishone eNanda baqale badilike manje isikhathi basabe isikhathi kanjena nje siko 4 sayisekuseni badilike zonke izitopi kuze ukuthi kuyacaca ukuthi egcineni umuntu osele manje emotweni sikusele manje supervisor ngoba usupervisor uhlala kuphi yena uhlala kaSeme nami athi usupervisor wami lona Mkhize uyakuphi ngithi mina hayi ngizoya ebuhleni athi ha kanti yamliya ngempela uShembe wakho ngithi mina ngani wathi uzohamba kuphi phela imoto iyadina la e4 kune stop esilapha yana kwaSeme before weqa ibridge to ise4 lapha yana la khona ikha wash khona athi ha kanti yamlinga uShembe no driver wemoto bese yaphenduka bheke lo muntu lo linga uShembe ngibona ukuthi akwasho ukuthi inkinga ke lekedalile athi driver uthi mfowethu uyakuphi ngithi ngiyebuhleni athi uzohamba kuphi pho ngithi cha ngihamba ngomgwaqo athi uzodlula yini lapha ya ekhomba lapha kamshumela upofana la kunamathuna khona ngithi mina ngizodlula khona athi ko uzodlula ubunenhlanhla kodwa uyamlinga uShembe bese ngiyabuza ngiphathi kunani athi kunobugebengu omzima lapha nabantu abahlaba banqoma abantu lapha yana asithandi ukuthi uhambe lapha
Kusho ukuthi manje ayikho into engizoyenza nami. Ngeke ngize ngilandele supervisor naye uyakwakhe. Ngeke ngize ngimlandele qhamuke sengiya emzini wenye indoda. Ngithi naye kulungile ngizoyibona ngizokwenza ukuthi ngenza kanjani. Sehlike emotweni itaxi ibuyile emuva ngasemtshebheni ngiqale ngeluwele ebridge. Bese yama usupervisor ame lapha ngaphesheya. Athi Mkhize mfowethu lento yenzayo kodwa ngiyithandi. Ngiyafisa ukuthi intambama sibonane. Inhliziyo ibalise kimi ukuthi lento engenze kanjani konje. Ngoba ngize ngikwazi usike eClermont rank. Hayi bese qala ngiyanqamula ngijike ngithatha umgwaqo lobhe ngakhona ngamshumayela umpofana. Ngithenze mase kude buduze nokuthi ngifike khona ngizwe shawuva lo kakhulu. Ngizwe ukuthi yabona manje livalo ungishayayo lokugcina. Thema ngithi qale emuva beqhamuka imoto iziyagijima. La moto angibonanga noma iqhamuka kaSeme noma iqhamuka ngasemzinyathi yini kodwa ngayibona isijikile umgwaqo. Iza ngespeed esiyisimanga abangcwele la ngeqo uvalo. Ngathi yabona ke manje angisazi. Ithe inkonzane ekuseni eDishumayela uma ngabe kuthi inkonzo yamakhosazane kuphele yonke into. Kuphele even ngisho nesihlabelelo kuba ngathi awukaze wasibona. Kwenze kanjalo ke nakimi. Ngathi ngiyasifuna isihlabelelo ezosihlabelela zama uqinisa angasithola. Yeza le moto ize yagijima. Ukuthi isandla ngasihambisana nini isandla ukuthi ngimisa isithupha. Angazi nami. Yadlula. Thema idlula idlula ngespeed. Even ilimhlophe. Lathi shwi lasifika lamalapha lasilabuye lahlehla kancane laphinde lama futhi. Ngabo cha libona ubungozi lona. Mhlambe khona mhlambe into engisithile. Bese ngithi kusheshsha ngithi ngiyafika kulona. Thema ngabe ngifika kulona bese ngiya ngasewindini lika driver kodwa ngasondeli. Bese ngiyambingelela udriver mase yavuma. Ngithi baba bengicela ungilekelele. Umthetho wakhona ngiya ebuhleni. Into ekhona ukuthi ngiyasaba. Athi nje ayijikela ngale. Bese ngiyajikela ngale esicabheni idouble cab emhlophe. Bese ngiyajikela ngale esicabheni. Manje ngivusithe sengaphambili bese singavuleki. Ngivule singemuva siyavuleka singemuva bese ngiyangena khona. Bese ngiyabona so njengoba ngivule singaphakathi sivule singaphambili kunomuntu okhona ohleli khona. Bese ngiyagibela ngemuva bese ngiyahamba. Ithema imoto mayihamba igijima nakhona la igijima ngespeed engasazi leya moto. Ithema abidlula nasesikhungweni subheka ngasilokhuze isikhungweni esibizwa ngobhombela. Bese aqala ngiyasibika khona ngoba kubalekile ukuthi uzibike mangabe uhlala phakathi kwabantu. Bese ngiyasibika ngithi mina ngingumfana wakaMkhize ezweni laseClermont. Into engibekela njengamanje ukuthi ngibeke ukuthi emsebenzini engila ngisebenza khona nje saphuma. Sengithi cha ngoba ngihlwelwe angikwazi ukuthi ngiye ekhaya. Sengithi angihambe ngiye ebuhleni ngoba vele ebuhleni kunomhlangano khona. Angihambe ngiyohlangana abangcwele khona. Kwakumhlangano kaMashi. Uthingo lalifudumele kakhulu. Hayi ukuthi kusenjalo imoto iqhubeka hamba kasholo emotweni. Hambe kakhulu imoto ifika ijike lapha la ehlenge impilo ithatha umgwaqo ikhuphuke. Lembuzo yonke nje ngibuza fanele ngiphinde yonke lembuzo. Ngiqale futhi ngiphinde ngisho kwakamkhize ngisuke ngihlale eClermont ngivele etokweni kanje ngiphinde konke lo aphinda volume wakhe futhi ahambe futhi. Ihamba imoto umgwaqo lapha nebuhleni bengabe khona isango lapha erank la sekuvalwa khona manje. Umgwaqo uburawunda uze uhambe ethempeleni lezitsha. Le moto mase yanqamula ngokungenza ukuthi ifike ethempeleni lezitsha khona. Bese ethi lo muntu odriver le moto. Yayila ke Mkhize. Ngiyakululeka. La ukhona nje manje akukhona emhlabeni sezulwini. Ngithi mina baba. Atlalela Mkhize. Ungabi njengomkhize bonke labagcwele amadokodo lapha ekhaya. Wathi kunomkhize abaningi manje lapha ekhaya bahamba ngezicathulo. Sebezalisa nezingane. Bayithethe emakhaya abo la. Watayela Mkhize kulomuzi kuhlala abantu abalindile kuphela mangabe kukhona ukufa khona sokuphethe uhlala lana ulinde kulomuzi awuhlala ucaluze khona. Walayela Mkhize uma ngabe kumhlangano
ungena umhlangano mangabe kuusuku lokuvala komhlangano ophethe umhlangano methe umhlangano uyavalwa namhlanje umgidi abantu bonke kusasa mawugida bovula emgidini ubuye emgidini izinto zakho godu kuye kini ungahlali kuzishaya usuku lesibili uhleli phansi lo wamusi kwakunyazi lwezulu bangcwele amen lalise ubhuti amen umleze la ngishiya nawo lo kodwa okwami akusiwona wethu ukuthi lathi kulo yamuzi akuhlali wonke umuntu lo yamuzi uma be kuumhlangano akoshaya usuku lolusuku lokuvala umhlangano uye emgidini ugida ngophetha bugodu kuye kini ungahlali kulo yamuzi bekuyiloko bangcwele okwami inkosi isinikuzwile amen ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu amen phakama bangcwele nokubingelela ihamente eyingcwele kaNkuluNkulu phakame nokubingelela abagcotshwa umshumayeli wakuleli Tempel bingelele nomkhokheli kokhelo wakithi Amakhanya makoti yambingelela namhlanje siyabonga abangcwele umfana kaMakhanya lembumbulu ngaphansi kweTempel ifundisa ngaphansi kwamshumayeli uMakhanya sisuka lapha eThekwini eMlazi ngaphansi kwamshumayeli uMhlamvu enjabulweni amen siyayibongela ke phambi kwaNkuluNkulu sibonga ithuba esiliphiwayo abangcwele phakathi kweTempel sibonga abantwana basezulwini nokuza phakathi kwalomuzi wasesiyavuka sibonge ngokuzwa udumo lukaNkuluNkulu ukuzwa inhlanhla eyehlele lomuzi okuba izovakashelwa uNkulunkulu amen kuyinhlanhla enkulu lokho ukuvakashelwa uNkulunkulu esuka uNkulunkulu eza lapha eTempelini lakho sonta kulo umuso omkhulu lo kuNkulunkulu sithi nathi akwesonibongisa abangcwele inhlanhla engaka nehlele siyasibongela ke abantwana basezulwini asibona nabantu abakhonza ukukhuluma suke ekuqabekile nje mekwenzekile akuyona into esikhonzile kakhulu sike silinde nje sibone ukuthi kwenzakalani ngoba nathi sadalwa nje saba onyube
Siyacela uNkulunkulu asikhumbule kwathi ngelinye ilanga kusho umshumayeli umkhize wase-Adams uthi yayisisuka inkosana iya kumshumayeli uthi babehamba ndawonye njengoba sike sihambe nje nathi nabafowethu uthi mayisisuka le nkosana ibikela umshumayeli ukuthi hayi inkosana ethize iqonyiwe bese thula umshumayeli uthi mase kufika isifungo sika 23 sezizovuma insizwa kumshumayeli yayisifika lenkosana ecebele enye inkosana kumshumayeli avele ithi mayifika athi umshumayeli ngiyakumisa la ebandleni unecala ngiyakumisa ayithulele phansi umshumayeli phele kanjalo angamisi lethu uqonyiwe amise lo oshilo aphatheke kabuhlungu lenkosana isonta nje khona nobabwayo la noyisa asiphatheke kabuhlungu kodwa angasho ukuthi uphatheke kabuhlungu bese suka eyangale enyangeni izulu report ukuthi manje umshumayeli umisa ingane yami kodwa akashonga ukuthi uyimisele izathu siniyenzeni bese isuka inyanga izulu isakalanda alanda umshumayeli ezela mase fike ebuza umshumayeli nangebika ubaba la uthi umisile indodana yakhe kodwa manje akazi ukuthi umise naye akayi kumshumayeli uvela konde enkosini kube nzima mase velesha umshumayeli uthi hayi manje isuke lenkosana yazothi enye inkosana iqonyiwe manje mina ngase ngidinga ukuthi ngizomisa abantu ngoba lenkosana ayivumanga yona ukuthi iqonyiwe ayikaze ifike kumina izovuma shuthi ivunyelwe yilo manje ngase ngibotha ngimisa yena yayisithi inyanga yezulu ayusebenze kakhulu ummisa noyise mekhuluma uphinde uyinezele uyambuza ukuthi kummisa inyanga engakwathi ezintathu wathi noyise mekhuluma uphinde ummise futhi ezinye noma ingaba yishumi kwaba nzima ke bangcwele ukukhumbuzisana nje kuleli bandla ukuthi awuthathi izono zabanye abantu uzithwese wena ngoba manje igcina igqilaza wena uNkulunkulu angathi angasikhumbula ke bantwana basezulwini namakhosazane ngike ngizwe mekhala mephethe inkonzo ngoba sike sihambe phela siwezwe ekhala ethakhala ngathi ngalana athi impela hayi inhlansuthi nje iyona senza singahambi kahle nami ngiyakhuluma kuona impela amakhosazana ukuthi akwazami bangcwele inkinga lesibhekene nayo uthola ukuthi inkosazane inenhlansuthi ezimbili ethandana nazo angazi kwenzeka kanjani leyo nto nje ibizwa ngaliphi igama mekuzothi nje uyinkosazane yakwenu uyintombi yakwenu nje ube namadoda abemabili noba bemathathu akafika phela angikhulumi ngento engayazi akafika kwenye inkosazana athi njengoba belapha eThekwini nje bazofunda isikhathi esiningi afika amakhosa endlini wafika khona le enye inhlansuthi kwase kufika nalenye inhlansuthi zeyificana zombili manje la endlini enkosazana ithema isikhathwa enye futhi ayisakhethwa yilaba bobabili manje ke nalapho kufanele ilungiswe nalo ndaba ngoba phela manje angazi kwenzakalani esontweni sibheke nje nathi singayoni lento yasezulwini kuyakhethwa la ekhaya nensizwa mayifika nje uyayitshela mangabe sikho waphela thina vele sidalule kona ukuthi sikhulume lento wena masusho ukuthi hayi phela manje umthetho yazi meke nje wakukhumbuza umthetho khona into ethi ushawa uvalo usukunjuziwe ngomthetho wakuleli bandla ukuthi intombi yakhethwa kuleli bandla siyabonga kakhulu masibona inansuku ezilihlaza siyabonga bangcwele vele ke kithi inansuku ezilihlaza sijwayele yabo nje ucebi lo
akuyena oqala lapha kithi kwaqala nje uAntu uMantombane uAntu wakithi ngaphansi kwenhlangakazi enkosini ilanga wakhethelwa ikhehla wagana ikhehla nje lapha kithi kwathi ikhehla lakamhlongo kwathi uyafuna ukuganwa lathi ikhehla hayi lisengagana kusho inkosi ilanga na intombi yakamakhanya ithathe afanga nqaba uAntu wavela ligana nje ikhehla wazala ugazi lamababili umfana nentombazane layihambela ikhehla manje ke ninenhlahla nina kaninqekenceke zezinsizwa ekuqaleni sasibizwa ngamakhehla namanje sisabizwa ngamakhehla ngingunguluza nje ngaphandle thina sithatha intombi zayo zigane nina amakhehla akaShembe kodwa nina nesidwayelisa nezingunguluza ngoba niyawazi kahle umthetho wakuleli bandla ukuthi intombi ayithandani nomuntu ongakholwa kuleli bandla ngoba uzoyithuka usubasa ngesabatha thuka usuphe uthi umuntu uthi ubekiwe umuntu elindile ukuthi naye athola umsebenzi alungise kahle subuka enye inhlansuthi wena awuphiki lutho nje mekuqhamuka omunye ethi uzokuthatha oye kwathi ngelinye ilanga nje safika esikhole lenye insizwa ibizokhetha kwase kuthi lenye inkosazana yabaleka yangafika ase siyaplanta akuthathwe lenye inkosazana ayi yasilandwa lena ayitshelwe lutho bantu ngabo naye ayengatshelwe lutho yayisilandwa yabuyisela ngathi wathi sebehleli nje bobabili lapha noAnti naye sebehleli bobabili lapha silindile ukuthi kwathi mayiqala nje ayibeke uAnti indaba yaphumisa wegundana yaphumisa ayikhaja yaphumisa wegundana ingabe kwenzakaleni manje yathi kanti binayo umuntu emlindile lo muntu futhi uganiwe nje unomakoti kodwa wayilindisa wathi nawe ngizokuthatha ube umakoti wesibili kodwa ngoba yazi umthetho kuleli bandla ukuthi isivume kulowa ya ukuthi uyena ozoyithatha ayenze umakoti wesibili yavuma kwakona lokho ukuthi yoba umakoti wesibili yaphuma kulo ngoba nalo vele yogana isithembu vele uyashuthi nje ayinenhlahla yethu siyacela uNkulunkulu omuhle wasezulwini azasikhumbule bangcwele azasikhumbule khona nje neokunye nje bangcwele ukuthi siganwe nje kahle mase ke abantu abasiganile babuyele emakhaya siyacela uNkulunkulu nalapha azasikhumbule anikhumbule intombi makhosazane akithi eNazaretha kungafiki lokho kube ngempela kuukuba ngampela kube yishwa noma kube khona into eyinkinga ungavele nje uyisukele ngokuthi indoda yakhe ithothobele kona abasho kanjalo athi isilima ngathi ngiyagana ngoba uyilungele uthothi uyilungele Nkosi yami ulungile thi isilima indoda yakho nje lena umnyeni wakho lo na wamgana wakulobola bantwana basezulwini siyayibongela siyabonga umusa ungena kule Tempel engathi uNkulunkulu angasenza sithandane njalo amen simthande noNkulunkulu wethu iyathi inkosi ilanga asifunakala isilima la ekhaya uhlulo kubona uNkulunkulu uhleli naye hamba ukhonza amadoda hamba ukhonza abantu untuntu ekhona uNkulunkulu awukwazi kumbe kodwa usuginqa iminyaka eyishumi usonta la ekhaya kodwa ukwazi ukubona uNkulunkulu sicela uNkulunkulu asipha amehlo ke okubona uNkulunkulu na uNkulunkulu sihleli naye sicela uNkulunkulu omuhle wasezulwini hayi futhi asikaze sibone lento hayi omunye uNkulunkulu lesinaye so xoxela izingane zethu sazi noma ziyobona noma ngayibone ngoba sithi samba nazo ibithi mina angikholwa ibithi angikholwa nje mina wena baba ukholwayo asazi ngokwenzeka kanjani kodwa siyafisa uNkulunkulu azayikhumbule nazo zibone nathi mina ngiphusha ngenkani mina ka kwakubonala bangikwazi nje ngibuthi lokho uthi utwala nje kwami umlomo angikaze nje ngiphuze angikwazi ukuthi unjani nje utwala mina emlonyeni wami ngakiphoqa ngenkani into mina yabo nje uma wayethi manje enhlanganweni kaJuly ngathi ngiyaya nami namhlanje kwaqondana kahle nje ngafike nami ngashaya ngisho insimbi
yabo ukuthi yona nami lento nje engenza angihlubuki nje mina ngeke nje futhi ngizemhlubuki ngiyambona uNkulunkulu ngibe ngayishaya nami insimbi la ekhaya afuna phela isithotobala la ekhaya ngicela uNkulunkulu nje azasikhumbule nathi ingane zethu uphushe noma kunzima ihambe nayo yoshaya insimbi khona iyothi noma sekufika isikhathi sokuthi ngoba phela kuyadukwa sisemhlabeni la kuyenzeka sigcine sibone ezinye izinto kodwa umuntu uyazi ukuthi inkolo yakhe ikanjani thina kithi nje baningi abantu ababa Nazaretha kodwa makunento nje asimncengi kakhulu omunye umuntu ngoba iyenzeka nje into ngisho idakwa zakithi nje makuhlatshelela isitabele gida zize inkonkoma ngoba ziyayazi lento ukuthi yala ekhaya yaqalwa ugulu intombi yasemathomeni isikhokazi esimatshelejwele sasamba sodwa sasamba sodwa obaba babehamba naye ingakho nje ingaphelanga lento bathi noma behlubuka kodwa babuya sebeletha ukuhlupheka bebuyisa uanti wathi phela bafowethu nayi indawo nayi indlela ekwakhanjwa ngayo la ekhaya senikhohliwe yini babuya bazocela la enkosini uthi nje ubaba ongizalayo uthi wathi nje yena mhlazane kuqashwa yena uthi babe bambula yini uthi babe beka amatshe uthi base behamba beyitolo beyothenga uthi ngathi ngifika kwase kuhlaphazekile ngathi ngingasabona ukuthi bengikuphi uthi ngayobambele santi uthi hawu ngathi kusalento kwakuliwa ngaphambili kanti uNkulunkulu sesebenza umsebenzi wakhe uthi kwakuliwa ngaphambili kwasituka isiphithiphithi uthi ngabona wathi umlungu abasuka bonke labantu uthi ngabona sengikanje kanti sekuqashwa kwami uNkulunkulu wangathi angasikhumbula simethembe njalo uNkulunkulu noma kukhona usizi kodwa uma uthembele uNkulunkulu uNkulunkulu uzosikhumbula inkosi ibusisa amazwi amen Emabandla asephakameni
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Bantu abahle basezulwini, ngiyigwala ukusukuma kodwa senginikeza isibindi umfowethu lo ohlala phansi emakhaya. Bantwana benkosi, into esenza ukuthi sibe nzima nokusukuma yikho ukuthi ukusukuma la phambi komsebenzi kaNkulunkulu kuyakwenza ukuthi ungabonani noShembe ngomhla wokuphela, kanti kwenziwa ukuthi nje wasukuma ethempelini elithize. Thina ekuqaleni basazi ukuthi mhlawumbe kukhulunywa ngabantu abasukuma phambi kaNkulunkulu ebuhleni bokuphakama, kodwa sahamba sathola ukuthi cha nasethempeleni uShembe njengoba usuke khona nje kuyakwenza ukuthi ungabonani noShembe ngento nje oyikhulumile ethempeleni. Uma ngabe ngikhuluma le ndaba ngikhumbula umfowethu omdala, bayamazi abaningi lo khuluma umfana kaNtshiliba la ethempeleni la eMlazi enjabulweni. Amen. Umfowethu sathi siye bayalaza abantu abaningi iTempel umfuthweni, siye emfuthweni eLamonti. Uma ngabe singena nje kube isikhashana kukhona nomshumayelo othize owayekade ethunyiwe umsebenzi kaNkulunkulu, hayi sibe nethemba phela ukuthi hayi ngoba nangu umshumayeli, hayi akhulume. Uma ngabe eqeda umshumayeli kusukuma umshumayelo khona emfuthweni ubaba uXimba athi hayi ngenhlanhla ngoba sekukhona nabafana laba abancane abasivakashele, siyacela nje ukuthi maye eqeda umshumayeli base beyakhuluma nabo bakhulume ngendaba kaShembe unyazi lezulu. Hey, ngenhlanhla ngive ngilunywe isisu nje, singikhipha isisu kube indaba ngiphume ngihambe. Ngisho umfowethu ehlabele udwala wadala umthunzi okuphephela ayiphatheke inkonzo akhulume ngentshumayelo ethize angizudlula kuyona abantwana benkosi. Uma ngabe eqeda ukukhuluma ngaleyo ndaba kube kuhle nje asazanga lutho ukuthi kwenze njani, bese kufika isibonakaliso kwenye insizwa ithi lensizwa mayibona umfowethu ithi kade ngikufuna ngibe nesibonakaliso sokuthi wena njoba kade ushumayele emfuthweni ukhuluma ngendaba ewukuthi angeke usabonana noShembe sowonile phambi kwesihlalo sasezulwini. Uthi yebo indaba kade uyikhuluma ikhona yaziwa futhi ezulwini. Uthi kodwa uthe mayikhuluma le ndaba kwase kukhona ohlubukayo enhlizweni ukuthi kanti uShembe unjani ngendaba nje obeyikhuluma akuyona yakhe bangcwele kaShembe, futhi wayekhuluma into ekhona kodwa lacunuka iNazaretha lathi kanti uShembe unjani lamethuka uShembe. Kwase kuyabonakala ezulwini ukuthi kahle kahle ubani onile la. Kwase kuthiwa no nomfana kaNtshiliba ukuthi akayikhuluma ngalento ngabe uShembe akathukwanga, umuntu onecala lo mfana kaNtshiliba. Kwaphoqa abangcwele ukuthi umfowethu akahambe uJehova esimkhonza wayesemzini oyingcwele wakagibisile kwakuMeyi. Ebona amabhubesi ayishumi elandelana bangcwele. Uma ngabe elandelana ephuma esiqiwini amabhubesi ezovimba imoto yonyazi, niyayazi Lexus bangcwele, Lexus emnyama. Yathi uma ngabe iqhamuka eseqhamuka lamabhubesi eshawula yini eyishumi, uthi asaze sazi ke thina esihamba nobaba ukuthi sizokwenza kanjani. Uthi kwasibashumayeli bathi bazama ukuvimba bakhuzana bebodwa ukuthi hey akuzona inkomo phela lesi lizokudla ibhubesi kube indaba bahlehla. Uthi sahlehla nyova sangaphumi sathi asike sibuke ukuthi kuzokwenzakalani. Uthi kodwa soba yini amaNazaretha sizothupha uNkulunkulu. Uthi bangcwele babona ibhubesi le, uthi ahlala lapha eduze amabhubesi angezi wonke. Uthi kwase kusukumele lele ngathi sikhondla ibhubesi elikhulu kunawo wonke. Uthi ngiyabona kakuyinkosi yawo. Usho njalo mayekhuluma le ndaba. Uthi lathi mase lifika la kuLexus la selithatha inyawo zayo la ibeka kule ndawo le engathi yacwebezela lapha ya emotweni kaBaba labeka kanje. Uthi wezwa uJehova ephendula ukuthi kodwa wena ubufunani la kunabantu khona.
uthi ubasuka la kunabantu khona abantu bazonibulala uthi hayi inkosi kubusisa uzomthola umunye unkosikazi sukani la kunabantu khona nihambe niyokwakha kule ndawo kusho uJehova simkhonza unyazi lezulu ilwane bangcwele ziyakhuluma noJehova abantu abahlulekayo ethini kuthiwa saphaphama isiwula sathi uthini imbongolo bangcwele uthi asuka lo mkhumbo wamabhubesi alandelane eyishumi bangcwele uthi abuyele ehlathini uthi bahamba laba beya khona uthi babuya bangcwele uthi bathi mase bebuya uthi bawubona futhi lo mhlambi wamabhubesi usulandelana bangcwele uthi wathi usulandelana uthi lele wawuyilona elalekade likhuluma nomnikazi wesonto unyazi lezulu uthi laseliphethe imbali ngomlomo bangcwele bangcwele singahlulwa izilwane siphambi kaNkulunkulu ngengakhubeka kwayindaba uma ngabe sikhumbula indaba eyayisho isalukazi le empuze bangcwele sasikhona ukuthi kwathiwa simvimba ubaba angayi lena bangcwele sasha uvalo ukuthi ungabe kuzokwenzakalana hayi ngithi ngikukhulume lo kusasha uvalo ukuthi kodwa uShembe ubuhlena ngakuthathi buyele eMozambique sizoba yini bangcwele bangcwele uthi lathi maliqhamuka liphethe imbali lelibhubesi uthi aphinda athi zibaba lapha yamanye uthi leza phambili bangcwele uthi lizobonga kumnikazi wezinto zonke unyazi lezulu uthi wathi waphendula baba wathi hawu usumtholile inkosikazi laliphendula kasazi lalithini bangcwele uthi laphendula uthi kodwa labonakala selishiya imbali uJehova wehlisa iwindi wathatha imbali walibusisa ibhubesi wasuka umhlamba amabhubesi walandelana bangcwele washona ehlathini wayekade ezocela unkosikazi bangcwele uthi wayekade ezocela unkosikazi wayekade unkosikazi webhubesi ubulawe abantu uthi njengoba ethi uNkulunkulu sukani la nakhe khona ungabokwakha la kunabantu khona hambani kwenye indawo engenabantu uthi wazi wakhomba ukuthi ubaba alakhe kuphi ibhubesi la selimtholile ibhubesi unkosikazi walo seluzobonga bangcwele ngicela ungadli isikhathi ngicela ukudlula nje entumayelweni encane bese ngishona phansi bangithethele abangcwele bangcwele sasebuhleni emzini wasebuhleni uzokhuluma ngalo Thixo esiphambi kwakho unyazi lezulu bangcwele asibambelele noma ngingathiwa uyahlupheka bangcwele noma ngingathiwa unosizi njengobula konke kuyenzeka unyazini okungenzeki kubantu onyazini kuyenzeka bangcwele uthandaze kuyalindwa lapha ekhaya kuyalindwa konke usazophumelela kukona uthi umshumayeli wasukume eparadise bangcwele bazokhumbula bangcwele ebuhleni bokuphakama uma ngabe sukuma uthi bangikade ngibanje inkunzi ngihamba nonkosikazi uthi ngase ngiphucwa amafoni ngiphucwe izinto zonke ungase uyicabange uthi ngiphucwe abantu bengikhomba ngesibhalo uthi sathi sisashaqekile sesihamba ngenyawo nonkosikazi edrobheni bangcwele eThekwini uthi sathi sishaqekile sihamba nonkosikazi singazi ukuthi sizokwenza njani uthi sathi siyabona kwami imoto eminyama uthi mayima le moto eminyama bangcwele uthi mayethi uyabheka phakathi unyazi lezulu bangcwele amen uthi wakhomba laba bantu wathi babuyiseleni zonke izinto enizithathile kulaba bantu uthi igebengu lezi zabuyisa wonke amafoni zabuyisa konke zabuyisa ngisho nemali bangcwele uthi emva kalokho uNkulunkulu waseshaya imoto uthi kodwa sabona kahle ukuthi unyazi lezulu bangcwele benkosi inkosi busisa amazwi eSizwe amen